Amazina yanjye ni Jovan RPG. RPG? RPG? RPG. Bisobanuye? Ni Rocket Popped Grenade. Niko witwa? Nta kundi. Ngaho turase nta kundi. Okay. Ibintu mugiye kumva ni ijwi ryanjye na DJ uri gucuranga. Nise ko muri bikunde kadutangiye. Anya ndaririmba. Indirimbo yitwa Suzanne, ndabizi murayizi mwese. Okay. And everybody share. Down. Okay, hari amajwi bafitiye amajwi na ubusize ubundi usanzwe nkora 7 none uyu munsi ngiye gukora 9. Ijwi rya mbere iravuga ati ijwi rya kabiri, ijwi rya gatatu, irya kane ni samba, majwi rya gatanu, irya gatandatu ni irya karindwi, irya munani, irya cyenda ni. Noneho hari ukuntu tugiye kubikora, yose ngiye kutenyahuza. Murashaka kubyumva? Okay, twagiye. Kane ni samba. Gatandatu na karindwi.
umunani n'icyenda. So. Imana ni igitangaza koko umusa ubu ucurangisha umunwa kankwereka akaboro turirimbana nawe ugacuranga. Iraje ibigenze neza iraje ibigenze neza iraje ibigenze neza iraje ibigenze neza ayiwe uzumvisha amatwi ashyira ubwenge bwawe kandi hutire kumva ariko tinde kuvuga ntugire ngo ndaguhanaoya ninama njyewe amashyi menshi cyane ku ewana umutipe ari talented byatari umuha amashyi menshi cyane. Kamukinga hongera inyana ubwatsi, kamukinga hongera